我跟你讲，我回来了哈，我找比较好的人介绍给你了，因为那个是工业或者什么。Wow! Utuludan! Saya no mau sa dagiyak. Nandikan nalautan sa biyaw ka. Laki ni. Yako sumgasot ka. Pamahami sutyahan. Mano kaya ni Blaho mi subalay. Seliki bi ka daklaki hini. Tayo sa Musa tayo sa maha dayak balay ka daon taha. Aji mangan lamos. Ana bitakichi tuli o idam ha dayak balay ka daon dalu taha. Hoyam sa Musa ni hoyam sa miyahnak sapa haule pamahami susina ka sayahan subutan mi mahaini ka naka utuludan sus utuludan maano balay Man kani betakini ka manhaway mo sulanda. Siyang balay ha, just sayang ano mo sa yama, ano mita nikalutan sa biyaw. Aji islikan. Yasa asiko bosa singkat ko. Yasa nila di yoji ka pahan ka rupsya uli. Balay biyo na naiyak mo sa nayamo. Ini bi auzi ka no jak seng uli ka kita ni ita ko sa bukoy ni kabi jika nami mahana ni sa nami hamay go uli ya doa 好，时间有时间我就跟秘书手牵手就你上kan 线。 dulu ya bukoy ya jika siya koy ha numplingan na diyan na ni dudul alang ham hak mita nanikan lolodan sa biyaw ga so yung balay mita tanan na kay sasing hamiyah ga Aji kantang sago, mita ko na kan di ka bisa sumpi, di ka bisa aji balay. Ya sa ni kanta sing ni kan suga ni bikin deka ha. Bukoy daw ni kadamat. Balaho ni kasamat. Ngabi aji bikilawn ne. Ya mo sing daw mahana mo ya tinyama sing daga. Slhaibi, hoya sa ka dudul kongol ni. Bahang bikali na. Ya bi mut muksa. Keman ga babi apo na bihali ya sa ginu ka ayo in kalubok aji na mukudawn yak bahang bikali sa dumudul ya mga takdake bahang namo ya ni ka na ka sa tempuso yama ya aji kantang ka udat hani uli ha ya sa itapsyak ni kanda yama bahang bikali ha ika puso dulun mus munan sayang ha belak ha 好，谢谢。现在要走的是做宣导，因为全部的行程要宣导一次，大家会忘记。好，那我是宣导这一段路。好，那等一下我们7点走的时候，等一下我们经过就顺便介绍一下我们没有去过的人。好，等一下我们走过去的时候，我们先走到那个流龙头那边有一个捷径，好，我们就走那个捷径上去，好不好？那个郭代表在那边等你们。哦，是不是郭代表有好几箱给你们喝？我不晓得哈，大家在那边等。乡长也一起过去，秘书也一起过去，好不好？科长，姓张是吗？来，我先跟你握手嘛。哎，他们交给你了。或者握很久，她老公在这里。我知道是哪一位。好，开玩笑哈。所以尽量大家心情也不要太那个啊，有时候哼啊，也不要太高兴，会那个。会失去理智哈，然后一个就高兴会失去理智，然后也失去理智哈，所以要平平的稳稳哈。我们爬山的时候，尽量不要因为这个路砍得很宽，不要去动那些干草哈，那个草啊，这么等我们这个，千万也还有是摸一下为什么那边很多那个什么小蜜蜂一大堆哈，现在是夏天盛季这样啊哈。上次就发生了一件事情，就是因为
为了大同大理部落有你们喊的这个，农业课的，就被咬到哈，所以其实被咬到他也是太紧张，其实不用紧张的那个是要擦一擦就好，结果赶着下山，哦那这样的处理方式是不对的，哦因为你蜜蜂咬它只是一个过敏性的东西而已了，药吃药就好，就在山上休息就好了，还要晚上下来，那是更危险的事情哦，所以他们的处理方式是不对的哦，如果有碰到被咬到，哦赶快通知，哦怎么处理我们会处理，哦我们会看着状况，这样子哦，如果说体质不好的咬一只小蜜蜂，你马上点那个过也有，有的是被咬到没事，那是体质问题哈，所以被咬到不要紧张，也不要恐慌，会帮你们处理掉啊。OK， 那等一下哈，沿路上体力要保持好啊，重点不要脱队，然后听2个领队，一个女孩，一个头仔，这样 OK。好，等一下哈，我们就这边到晚上，先到流浪口那边哈。有上去吗？有，你怎么没有感觉？有啦，就是要慢慢的。都在人家这拉了，你还在那边爬？放米酒了。松的是要下来，紧的是要上去。Tamnay baom kasing sunan, sauni suyang baday bungkigat menda sauni demidungan su, nikan ka sauni ida tahaka, kaplingan ninyo, baom subalay tama, tutudi ka kakaitan, isaw isu ka, sidayak na ni pahay ni bitak skadang, ni pahay duli ni bitak sapatahanan ako, isaw isu ka, sidayak uda daha, ni isaw tahap kanita haya ulyo, tay isaw maha, sauni itilan, sauni isu ka, simnado, karena kalat ni ajual babot harani o tay sa maha yami sejak puli o tay sa nami maha duan temui ka sa ni sediakan su harani baham sebagai tama mungkin nak mungkin nak uli o bisa ada tidak uli tay sa uli dan tingan ka maha mangalok baham sebagai tama so ni ka sekolah ni dulu no pada ni kalau si Kristo amen 走了。走了。公开，所以你在中间，你帮我分开。就还回去了。没有吧？对呀，好。我小声也没那么快。没有啊。Salve Mata
还差5公尺，大家用力一下，你可以到平台休息半个小时。同学，俺们的，俺们的，同学。 Kami tawa belah na. Bahak siya. Ah, pas sabi clear di continua. Tato niya. 还有，回家了，回家了，他们等我们了。到这里了。哇，加油，好强哦！先到这边就好了。啊，我们站好了，怎么样？都不能退哦。包死放哪里啊？我下去了，换人呢？我要回家。如果不能直接躺啊。啊，对对，给你，我那么多金的，我们跟那个。 有那个鸡毛包，那可以。你多五。天哪！ Ah, nak siya tu dah. Kana. Uak siya kita ba basta sa ko. 啊，这你还姑先哎，这样的。把那个那个。我真的。我来的。这里个爸爸那边。有啊，再不然干么？你们好厉害哦！哦，加油！来，在这里，加油！我慢慢走，慢慢走哈，加油哈，好，加油，拜拜。还要背东西呀，爬下来也要背，上来也要背。他们体力很好，如果他们没有的话，要不然咱就那个轮流掉。没嘞，到大海然后到西游的买菜回来，一人，他们还有。应该记得。一年，我好像这个没有动，好像这个。所以是强度最难的吗？ Sajidil jidil wa sajidil bekaroh sadita dita wa sabiyah sadita semjiyah sadita semjiyah sun kasu misu wah sun kasu misu wah aha kebekau aha kebekau 我意思说，把那个高先生的会说，anak nahu kusyo ng suling hini, hini ka nakasajak so ano nga hini uli, isda dulu ni mahamita digiya karhani, perhan si bitawalan mo tumaw, isu ka brak, isu ka puso, isu ka sistema namin, anim na kana ilo sida, isu ka sistemahan namin o idan muda nim ano man ulo, idas dhok dumudon nan, naka isu ka minaks kan nando, ndo na muda ka nakanamano. Ano sa diyak nakalo dadan dadaras uri iso sisbli kun balik udadaha takmusa ni miyasida ano kaman jay balik siyang hoy ganalis kana yan hin kam hatu mudod hiyan uri lisi sang namin hin kana katnasin harukuday lisi na kanyuligan dudulin kana yan ibitime utumusak naka yan hepro anaman intutuko ko braso di kanim siyan dungan sa pahbao samham sibalik balik uda haks kahini taksaman takmusa sa pasidaw sa ganaano sa haway sa blas kam tuhoy kana hiyani musa anak kaman Next kahit bahan sa itan, buhay balik bahas ka na. Syukur niya ka doon, nakarasaan niya bahan sa bayot ko. Yes, Kristo. Amen. Amen. 哎呀，不要开始不接的。本来说吃的不重要，受力比较重要。没有问他儿童。
磕头场，好专业的摄影机，对，耶，好厉害哦！大家好可怜哦，一直被玩。磕头场了，就这样了，一直到明天呢。啊，挣扎了，准备了，耶！对，他们是给这个是。大家生气喽。叔叔，你这边会不会有独角仙？我们这边是球星场。啊，你上面有夹子那个。对，我小孩子很大吗？前天都很大。他那边抓了7、8个。那么多。玩一玩就给他放了。我小孩子前几天在大理。他有没有夹你的脚？他那边给他夹来夹去，那工人。啊，打架。对，小孩子都喜欢这样。你们的材料都是这样子用那个蹦蹦的？没有，我们是游龙嘛，游龙上来我还加一个小的游龙，那个一到直接到我家。你要用人工，我没钱呐、光人力光人力去算要100多万呢。扛出来，因为我买材料是60、70万了，用游龙就快100万了。你自己花费啊？就是那个游龙啊，一趟5000万算了，180几趟就算了。你有优惠吗？哎，根本就有。买10送1啊，12送几啊？哈哈哈哈！就有补助，就是他们也要赚，没办法。可是一趟5000块的东西可以载几部？300公斤，就算300公斤很多。也没有很多啊，因为你这是材料很对呀，水泥6包多少？去上面呐。一包水泥50公斤嘛，6包多少？350块。哇，你那个成本好高哦。对呀，真的很超高的。你那高吗？没有，那先练习，你看到山猪打不死就要去捅啊。他会撞我们？没有，撞你咬它。就把它抓起来呀。咬它。我是真的没有受过那个训练的。你到了就看你有什么东西可以处理它，尽量嘛，因为它有獠牙处理你啊，看你有什么用处理它嘛，对不对？要不然就是你有没有看过那个珠穆马场嘛？长洲里啊，他妈大的，真的，摔跤的。它那个皮要用掉吗？不用，皮才好啊。哦，就是要看它汁。好，是干哈？棒，你要进去吗？7点了，根本。是要煮那个啊？哦。我要用它的汁。不可怜哦。没有吧？啊，大个，很快。
我们8个人嘛哈，我们大家互相那个注意。奇怪，我怎么少一点？因为晚上我们在注意在找猎物的时候会疏忽到人的那个人数哈，所以大家要稍微注意一下。来，几只喊来了，没都几个就我的衣服啦，要等啊。哦，马得了哈，蹦。Senau ni, ya aku senau ni. Bibela yau bi selohen la jing ai kun na mu selo bun makuda Bibela yau bi selohen la jing ai kun na mu selo bun makuda Bibela yau bi selohen la jing ai kun na mu selo bun makuda Bibela yau bi selohen la jing ai kun na mu selo bun makuda充电啊，洗衣服啦，因为我们这边有时候很多客人，他们来洗棉被就很比较被单嘛，比较轻松嘛。以前我们没有，都是用手洗啊，不问。所以这是给部落这个是他们台南那个的呢，台南市的。他们想到哦，就是灯嘛，没有电呢，他们回去就开始去研究，然后碰到那个台南的老师，他也是做事情，那人也蛮不错的。他们谈了以后啊，那我们可以收集，他们自己收集钱就去募款，不是政府的钱哦，这去募款以后，他们现做家庭14户，这大理5户，这边是9户嘛，整个部都要啊，他们都会给，他们不会的也是给勉强的给呢，就是每户都有，我们去招待，整个东西都是他们送的。还有我们用背的上来，这个都是用背的。用背的？背的啊，什么你要放什么？不是牛笼吗？太贵了，别讲。所以说后来呢，他们怎么背？他们整个部落弄好了以后，就又去申请，他们得到100万的奖金呢。他们是报告，说因为在深山里面没有什么就可以补助，就得到100万以后，就开始做那个多功能聚会所，就是我们部落用的。我们去申请国家公园呢。申请好以后，我们就设计嘛，就弄好就开始来做，这100万差不多做了
79万，还运什么，都是人工飞了。对，要运费哦。对，就这样子。运费就很贵了。做这个，是这样来的，就可以部落都可以。他租了7年这个土地，本来是不是在我这边的，是在别人那边，他们不肯。后来又换一个彩虹，他们有的时候这个地他们会拿走了，不可能吧？全放在我们这边嘛。我说我愿意可以牺牲，然后就做了，所以现在就给部落用，就这样，他就住7年，7年以后就我们自己使用了，我们的约是这样。这个地。东西哈，你们该放风物车就放风物车。东西啊。尽量轻装哈，尽量轻装。你们的东西要备好。要轻也好。要放在车上。第一个呢，买10个，买10个来行啊。这水没有带。扣上。你也带我带。你们喝了我给你们喝。水。大头跟他协调是吧？对，他一协调一下。那我的你要拍照嘛？等一下到那边呢。哎，到那边去。拍一下。我的昨天没有机会拍照，如果死了，我在人工呼吸哈。还在人工呼吸。没人死的话，给他架起来，这样他还在跑。